Kalimpong ilekai football tim kur ke bakandai ke pelapaniai dekara jeng Shai Sport Social and Cultural Club nak mata ke samoy arjar rapsau arjar rapsan ya ke bala pelong hanong tlu kalau poi ke semi final. Ke semi final ke meningkong kan long haka karwitri ukalan kot arjar rapsan hapa dengan kur thaba persya ek kurung sij haka port RBG mensngi. Koman sepen kan mau ki kur belayo ban rabun ikanam ladu hakan di Kalimpong kebalayan mentala kendai snem ki kan tobe ke kurs imli ba ke kurun tetiang belayo ban kor ya kanam ladu mar arsen ke kurun tetiang ke job ya ke final usnam arjar kersan kan riu mar arjar kat pra kat kendai kat ba ke kurs imli ke badai ke juga por ke defending champion ke job ya ke final usnam arjar apa ar play mar arjar play arsau. Hakan ke samoi ke pementai ki kor beliau benrung ke semifinal ki kentob ya kor thaba maulong nongsi mat ke kor lingdo. Susu no pring kini ke belorong ke semifinal ke kor maulong ba kor nongsi ki ki kor bela yo ban rateng ya kanam ladu. Bala kin job yang hakan ke kenti kini arkat kedan ba ke kor renda tiang kum juru ba ke kor simli ban long ki kor ke bela yo ban kor bun ya kanam ladu hakan ke Kalimpong ilekai football damar arsit.